ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa 5 ndarangiza wa 13. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa 5 ndangize n'uwacugeza ku 13. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndabwira yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Wehoho nusenga uje winjira mu nzu ubanza ukinga urugi uhere ku senge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye aza kugororera. Namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubira hato na hato, muyasubiramo hato na hato kuko abapagani bagira bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukenye mutaramusaba. Nuko nimusenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi kuko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu kuko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Tuduhane mu bicosha, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahiro ari byawe none n'iteka ryose. Amen. 7 murongo wa 7 tugeze kuri 12. Igice cya 7 ubutumwa bwa Matayo nanone 7 umurongo wa 7 tugeze ku 12. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona n'ukomanga ku rugi agakingurirwa. Mbese muri mwe hari umwana we yamusaba umutsima akamuhibuye cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? None ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu byiza, none se so mu ijuru tazarusha guha ibyiza abayimusabye? Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ari byo mubagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Amen. Ndangirije mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16 ndarangiza n'uwa 18. Urwandiko rwa Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16 ndageza ku murongo wa 18. Mwaturana ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Usenga ko mukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. Amen. Urakiranuka Mana, wuzuye imbaraga n'ubuntu. Ndagushimiye kubw'umugoroba none duhaye mwiza wo kuba imbere yawe Mana. Muri iri byaro byo imbere yawe n'ibyishimo bisa, abagusenga ntaco bazabura. Aravuga ngo nyabura Mana duhindukirire twuzuza urukundo. Mana ndagushimye kuko waturinze aho twiriwe tukaba tugeze mu ngoro yawe. Icubahiro kibi cyawe kundi Mana tuciye bugufi cyane, imbabazi n'ubuntu tukabize tubeho Mana, twuzuza umwuka wawe kugira ngo tubashe kugira vuga nkuko bikwiye. Tugabura icyo waduhaye twengongera kandi twe kugabanya. Ubone Mana bicaye nabo bakira ijambo ryawe zose bifatanijwe kugira ngo icubahiro garukire none n'iteka ryose kwa Yesu Kristo wacu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Abo tutahanye amaboko ndabaramukije mu izina rya Yesu kandi ndabifuriza umugisha n'ineza y'Imana bibane namwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kindi congeyeho nejejwe nuko twongeye kubona umwanya mwiza wo kuba imbere y'amaso y'Imana. Imana bikoze ihabwa icubahiro. Abangana barya abagira amahirwe uko hano hanze hari abantu bari hanze tibataramye tibagize gute, baragusa ko baragomba kuzagasaga ahangaho muhana kandi ntaco babakora. Uzise kugira ngo kuno kwishurirwa n'ukwishurwa kumenya kuza mu nzu y'Imana. Ni byiza. Dawudi we ngo bakimubwira gusa ngo baje mu nzu y'Imana, bakimubwira gusa kicuva amakuru ngo yazaga yishira, kuko mu nzu y'Imana habamwe ibyiza, habamwe ibyiza.
ababisobanukiwe kera 1996 habaga publicité mu Rwanda bageze bagira 95 bafata u Rwanda. Hari publicité bagiraga y'inzoga yageze bita ngo ni Guinness. Jewe sidamwe inzoga kuva navuka. Zanumva ngo inzoga sinzi niba zibishe niba zirura uwa sinzi mu kanwa kanje. Nta inzoga iragira mu kanwa kanje kuva navuka. Noneho rero kubera abayikuzi baye kwipendekeza bakavuga ngo utazi ibanga rya Guinness ngo nutarayinywaho. Niko bagazavuga. Na utazi ibanga ry'igitaramo nutarakibamo. Haleluya. Amen. Iki gitaramo cyafashije abantu benshi. Cyareze imfubyi nyinshi. Cyubakiye abapfakazi benshi. Haleluya. Cyashingiye benshi. Hari abazabipinga. Ibyo ntabwo babipinga ariko igitaramo ni cyiza. Kuko imbere y'Imana n'ibyishimo bisa. Ngo abagusenga Imana ntaco bazobura. Ndashima Imana kandi kubw'itorero rya Grace cyane cyane bushumba abashumba bose mwe twage tuvugana. Bushumba byicaza niwe twage tuvugana kenshi tuvugana ko tuzogaruka niwe twavugana yani materaniro ucize. Turabyemeza sinzi ukuntu nyine mwagize mutima wanje njewe ndafite gahunda singira imigwi mibi. Nora mukankagira izindi gahunda bigatuma ariko nda gahunda ari zabwira abantu waberi umwana muri uzanumva ngo bamwe ngo bazabama bagira gute ngo babanze ngo ba bishop ngo nabandi bahamagare akapfa kumpamagara gusa ngo tutarame habe niyo wa mwana muri ya Sunday school nta kibazo agapfa kumbwira ngo tuje gutarama nabwe ngo tuje hano habe niyo bishop nabwo ushize kuntu umuntu yaje kuza arambwira ngo sinabivuge hanga sizamvuge ngo nimushingire ngo azompeza envelope $1,000 ndamwira ngo wayobye kabisa je nabe niyo wikuba imari 10 ukabihumbi 10 ukabifunga mu envelope ukambwira ngo shingira bitemewe n'amategeko ndaguheza ibihumbi 10 ni imbere y'Imana izo ncuru rubanza sino habe niyo nobaje kwampa kura no bura bibira nuko nguko bibira nziza ikibwa Rwanda uzokubesha bibiri nuko ngupanga isa n'amakosa ibindi namaranga mutima ngo niki aho Yesu yaravuze ngo se zakumarira iki gutunga ibyisi byose hanyuma ukazabura ubugingo niki cyakumarira sino yafata ndamubwira ngo igendere papa aje gufata undi gundi nyine waramushingiye atuye muri umuhana uko nyine araho namushingiye ntaco mpamuvuga kuko muri urugendo ndikinege ntawe mpambwira ngo ntawe mvuge sitashinze zishinzwe guca imanza hano umuntu unacira urubanza Mana w'ijuru ibaho umugisha bashumba kiye bugufi cyane bashumba itorero Mana w'ijuru bagirire neza dutekereza mukaduha agatuti karagoye rero mwaze bagashika ngaha bagakubita amagambo tuti nikeza muzamenya gukoresha agatuti neza tuti nikeza bwana siviwe sana keza ugomba gukoresha neza ugamugeze ugakoresha ukavuga amagambo meza amagambo y'urutse umutima cyane hana kuvuga ngo amagambo yose aje kubita agatuti ngogoza agatuti bakubwira hari umuhanga wavuze araba ngo nuhagarara imbere y'abantu umutima wazo kubwira ngo 50 70 muri kwijana barakurusha mwumvise 20 nibo munganya ahasigaye bangahe 10 n'igirusha ayo magambo wabyumvise nuhagarara imbere kuko mbagaze uko umutima wanje uranyemeza kuko muri mwebwe mwicaye 70 kwijana barandusha 20 nibo tunganya 10 nibo ndusha uwo mutima nukuzamwo uzomenya kuvuga amagambo afite agaciro amen mbere y'abantu bana sifiwe amen nuko nguko nganashimye Imana ngishije bagirire neza amen onye na muzehe mushumba muzehe ndagushije kuba natwe ngaba niwe bonye Yesu Paulo unabwanditsi wanditsi wabora yaravuze ngo mwibuke ababayoboraga kera ngo bakababwira ijambo ry'Imana aba ngabo bagiye kurira makuru ya mugoro yabo ze turabubaha tunabaha agaciro kubera kuko mu birenge byanyu nimwe twakuri abo turi tubikesha Imana namwe Imana ngishobogire neza amen zoye kurama no kwisi hanyuma rero tugiye kuganira amagambo natekereje tukiganira hajemo ibintu bitatu muri jewe ijambo rya mbere hajemo kuvuga ngo kugira umumaro mu gihe cyawe kugira umumaro mu gihe uko ari abantu batagize mu gihe cyabo ni barwiganywa ngo muhano umwe yari atuyemo umugabo yagiraga nabi yari umutware yari umushefu
ngo akagira nabi cyane ngo buce agirira umutwe nabi, ngo amare kumugirira nabi umutwe ngo umunsi umwe yagiye guhiga ngo aramubwira ati shefu yapfuye. Umutwe ati shefu yapfuye, ati yapfuye mwamubonye? Ati yapfuye twamubonye. Yamafata umuheto n'imyamba yishize mu nana arahetse, yama yirukanka tumumwereka aho bamuhambye ngo atorera ibuye rinini ringana gutya, reka mushireho atazozuka. Sozuka. Hari abandi bazasengerwa bavuga ngo mana ngo umuheze visa ngo agende ngo tumukire. Tumukire tugira mu muryango bakavuga ngo bavuga ngo ngiyagenda ngiyaje gupfa runaka se nguku ngo ngo nakamari. Ariko ufite icyo ugomba kumara mu gihe cyawe, haba mu muryango, haba mu itorero, haba mu muhana, ugomba kugira icyo umara. Muri imzara zirakarwa ngo se mbese abantu n'Imana bazakwibukira. Imana yaravuze ibwira Yeremiya, hebe na Ezekiel yarabibwiye. Ezekiel yarasabira ubwoko bwabo aramwe ngo Ezekiel we nawe Yeremiya muraho mureke kuvuga ngo nubwo ico gihugu cobamwo yo kikabamwo na Nowa kabamwo na Daniel ngo Nowa kiza ubwabo ariko nkakirimbo. Haleluya. Amen. Ibwira Satani ngo Satani we uvuye, Satani tivuye kwisi kuzenguka, wabonye umukiranusi wanje yo wamubonye. Haleluya. Amen. Kugira akamaro mu gihe cyawe. Mu muryango washatsemwo mwabadamu batoya cyane ugashaka umuryango ukavuga ngo kwako nibagazavuga tukira abana ngo twaratoye turagahora tugira gutora. Ugashaka umuhana ko umuryango ukavuga ngo twaratoye, ariko abandi baza bashaka mu muryango akabagwiganywa bakazavuga ngo ngwiriya shitani ngo yaje umugayo, ngwiriya shitani umve nawe tubazayivuga se nabeshe. Ariko undi yashaka umuhana bakaza mama bakazamushekerera ubundi bose bagakunda ngo baje kurara iwe kubera iki yabaye yagize akamaro mu gihe iwe. Yego iryo jambo naritegura rirananira ndirekera aha ngaho. Haza mu ijambo rivuga ngo tuganire hejuru yo kugirirwa icyizere n'Imana. Kugirirwa icyizere n'Imana nabyo naritekereza ndarijana ngo rigere nk'ejo bundi naryo nisiga aho ngaho. Haje kuza mu ijambo rivuga ngo reka dusenge tuganire hejuru y'amahame 7 aza tumisengesho ry'umuntu rigira akamaro. Kwa amasengesho atagira akamaro y'urusaku yandaza ngo maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za macho Mungu. Taki nayo kuganya nayo kugira gute haza handa. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Umudaje bundi muri tujya waje kutubwira ngo tumusengere, yari afite ikibazo turamusengera tumusengere. Imana natubwira ngo uyu nguyu utacu no kuva ngo ubuzima bwiwe n'ubwo amaganya gusa. Turambaza se biza bigenda gute uzusenga gute ngo tubwire usanga ubuzima bwe gusa n'ukuganya. Ayi Imana adapfuye, ayi Imana we uranzi, ayi Imana we nanje uzunyibuka, irakwibuka yarakuremye yo kwibagirwa yarakuremye. Haleluya. Amen. Yesaya yaravuze ngo birashoboka kuko umubyeyi yakwibagirwa umwana yo birashoboka. Birashoboka ko umubyeyi yo kwibagirwa umwana agira gute yonsa ngo ariko Imana gute yaduciye mu kiganza k'imanza. Haleluya. Amen. Hadi za Mungu zinasimama imara, ukiamini utaziona. Mungu si mtu ili aseme uongo, si mwanadamu ili ajute. Matasa mtoto wake anyonyaye uwani mwake. Nimekuchora katika mikono yangu, usiogope asema Bwana. Haleluya. Amen. Mwansobaye bora yaravuze ngo wegera Imana ngo gomba kwizera kuko Imana ibaho iriho. Amen. Amen. Kandi ngo imitima ibiri ngo ntagategereze ko arico zohabwa. Naje nshingiye ku ijambo ry'Imana imugoro wa none nimba utaza wizera Imana niba usengana imitima ibiri ngo kurinzira ku murimo ngo nushaka uzoreke uzurija wicare uzuja gutwaka uspendinga your time for nothing. Haleluya. Amen. Kuko wegera Imana agomba kwizera kuko Imana iriho kandi zigororera bagira gute abayishaka. Iba zigora bushize hari amagambo 3 akomeye ugomba gushira mutima ka ubuzima bwawe ugomba kwemeza umutima ko Imana ibaho. Yego. Abantu benshi bazi ko Imana ngo Imana ibaho
ngwije kubaho ngo yararetse ngo muhagira gutya aho ariko Yesu mugabo ngo yigeze gusenga Imana kubwira Imana arabwira Imana ngo Mana umwana we yari yapfuye ngo Mana wari uri hehe igihe umwana wanje yapfaga ngo iramusubizira amubwira ngo aho narindi ngo niho narindi naje uwanje apfa aho bizayikanga sidekinya nta wundi woyikanga woyishitura wagiye ruri hehe Mana umwana wanje apfa niye waruri iramusubiza ngo aho narindi umwana wapfa niho narindi umunsi wanje apfa iyo tuma umugabo umwe aravuga ngo kuyikira gusa no kuyihungiraho kuyikira no kwibwira ngo ndaje mu birenge byawe uniyice cyangwa ukize nayo ibindi zo kwivumura ngo uragira gute ariko ni igitangaza we kwibwire ko Imana izogira irungu iri kumwe na Yobu na Daniyeli na Nowa we kwibwira ko Imana izogira irungu iri kumwe na Yobu na Daniyeli na Nowa abagezeyo barahaga abageze ari lelo ngasho muri misi ishize natekereje Meshaki na Shadaraki na Abedenego narabatekereje bahagaze imbere narimo soma amagambo nayatekereza ukuntu ngo bahagaze imbere na Nebukadineza baramwe ngo Nebukadineza we ngo Imana dukorera ibasha kudukiza ubimenye ibyo ngibyo kandi ngo nubwo itadukiza ngo ntitururamye igishushanyo cyane Nebukadineza ngo azaberwa n'uburakari cyane ngo aravuga ngo nimuhambire mwebwe nyegeza umuriro inshuro 7 nimara amahambire ngo barabahambira babata umuriro icumuriro wakoze gusa ariko ni Eliya ngo yari umuntu umeze katwe ba Meshaki na Shadaraki na Abedenego bari abantu bameze bari impunzi kandi mu yandi magambo nk'uko tumeze ibo ntibari n'impunzi bari abantu bateswe batekwe banyaze uzovuga ngo woge kubesha woge gukora amanyanga kubera impunzi ikuzanira batatu bakiranduka Imana birivuga ngo Daniyeli wagambira mutima wiwe utaziyandurisha nizo kugeza ubwa amen ngo watereremwo isumuriro wakoze ngo waciye imigozi ngo bamatembera batembera Nebukadineza icyantangaje rero naje namwe mutangara niki Nebukadineza yari umunebwe w'i Babuloni usenga ibigirwamana ariko yamayerwa musenge aravuga ngo se twatayimwe abantu bangahe ati batatu none ko mbaye mbone mwa bane kandi wakane uko mubonye afite ishusho isa n'umwana w'Imana yari yarabonye Yesu hehe yari yaramubonye hehe Nebukadineza waramubye bigomwa Imana dore kutuye mu ijuru natwe tukaba dutuye mu isi ariko uri Imana tukaba abandi ngo bushura dutekereza kohereza ibitabo 66 bishaka ariko nkunda Imana uvuze neza papa uko bukiri nuko mukwisa ndi mu kugenda nyumva umutima kwishaka ngo witaye ejo twiriranywe nayo ndayibwira ngo uko ndagushaka ngo gutaye ugeze igihe nzicarana nawe tukicarana apana kuvuga ngo runaka amajwi agashi ureke kuntega igipindi yazimbwira ukuntu yazimvishura amagambo nawe ngo nta gipindi cyawe nshaka nta gipindi cyawe nshaka cyo gice gipindi cyarashize ndashaka kukubona Haleluya amen ubona umwete dushize mu kubyina turi mu kubyina ngo ushiramo tukaja mu butaha tukaja gusenga Imana yo kuri bikomeye cyane ngo umhanga yaravuze ngo Zakariyasi aravuze ngo iyo umuntu yagize igihe kirekire cyo kubana n'Imana ngo agira umwanya muto wo kwirukana abadayimoni ngo ariko iyo yagize igihe gito cyo kubana n'Imana ngo agira umwanya munini wo kwirukana abadayimoni ijambo urabyumvise ndarisubiramo iyo umuntu ngo yagize igihe kirekire cyo kubana n'Imana mu yandi magambo yose yafashe ibihe zo gusenga cyane agira umwanya muto wo kwirukana abadayimoni ariko iyo atatinganye n'Imana amasengesho agira umwanya munini wo kwirukana abadayimoni kirirwa ku badayimoni tugeze gusenga Kamembe tugeze gusenga umusize n'impari ariho abari bahari ariko bagenzi baje bari bahari evangeliste ruboneka yarahari baza basengera abadayimoni umwana w'urwara abadayimoni baramusengera bamara dayimoni bagasuzugura ati ntagasuzuguro ngira muri abanyantege ngiye dayimoni ubuso bwiceceka kimwe ntabwo ndikiragiza avuga muri abanyantege ngiye ngo bagere ku murenzo bagati mwicare abansengera baraje mwebwe ntazo bushoboye mukanya abayinje abana bari bavuye ku musozi bari bavuye kukarwa mu Kivu bamaze iminsi 3 ngo binjire gutya umwana yihungura mu maso avuga ndi hehe yamusenge barije gusa ayihungura mu maso barabimenye n'abadayimoni bazi kugira imbaraga cyangwa bazi kurumenya
iyo umuntu yagize igihe kirekire cyo kubana n'Imana agira umwanya muto wo kwirukana abadayimoni, ariko iyo yagize igihe gitoya cyo kubana n'Imana aza birukana muri base, akabirukana muri soprano, agahindura amajwi, bakamureba gusa bagaseka bakececeka, bakazamureba bakamubwira ngo umunyantege nkiye reka. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Kugira ngo ndaje gutakaza mwambaye umwanya kandi ndashaka gukoresha neza, nanone duhudumiye, reka tugane ko turagana hejuru gusenga. Gusenga ni ukuvuga, ariko abantu bazabirirwa bavuga ntibasenga. Kandi niba hari ikintu kigira umwanya ukibaho ni ugusenga. Wosenga ufite protector, wosenga uhawe ucumba, wosenga uhagene mu ibarabara, wosenga uri muri matatu, ahantu hose ntawe utosenga. Mugabo w'umunyabwenge ndagira ngo Zakariya n'ubundi yaravuze ngo aravuga ngo iwe ngo ntagira amasengesho ngo rirenze iminota 15, ngo ariko kandi haramara iminota 15 adasenze. Urumva ukuntu hari umunyamasengesho nta sengesho agira rirenze iminota 15, ariko kandi haramara iminota 15 adasenze. Haleluya. Amen. Ubuzuta dufite none bwatugezeho bwavuye kuri John Wesley wabyarwaga na Susan Wesley, niwe wazanye na Methodiste niwe watangiye, ariko aje kubusingiriza umugabo witwa ngo ni William Simo wari umucakara muri Amerika, wazanye ubwo bita ngo ni ubuzusa bwita ngo ni Azusa mu 1906. Yarasenze umunsi umwe baraskudumiye n'abagore batatu n'abagore babiri, ariko bari batatu, Azusa nako Simon William n'abagore babiri, ngo barasenga umwaka wose uje kurangira. Umunsi umwe ngo babasenga muri quartier yita ngo ni Los Angeles, umuriro ngo uratumuka hejuru, polisi ngo ziza zije kugira ngo none ngo burwo wayi. Bageze ku nzu basanga nta muriro, barawubura, ngo bahubure binje mu nzu basanga William n'abagore babiri ko barasenga. Ukeneye gusoma ubona abantu babiri gusa, babiri gusa, babiri bamashije uyu muhano wose ubuhindura. Hakika mu ubona abantu babiri gusa bohindura umuhano ngo bishi. Polisi irabaza gusa byageze gute ko tuba dusoka tukabona umuriro hanze, ariko twagera ku nzu tukabura umuriro, byageze gute? Barambwira Simone, arababwira ngo umwabwo umuriro mwamubona si umuriro w'ikibiriti, ngo ni umuriro w'umwuka wera. Ni umuriro w'umwuka wera. Ubwo ngo kubera amasengesho basenze, imbaraga zabo bagore babiri n'uwo mugabo ngo zari zifite ubushobozi bwo gukwega umuntu agafatwa kuri birometero 3. Amen. Haleluya. Amen. Kaze neza pastor, turamuzi n'umwana. Bana uje muheze mugisha. Amen. Nogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, harumoya uwarisha amaraso, mbese wibera. Kureka kubwira Bana sivyo sana. Ando tusenga n'ibisa kandi gufasha ibintu, ariko reke dutuye umuco wo kwera twirwanga dusenga. Ntabwo ari umuco mwiza waba Pentecost. Ha ushundi gusenga ico turushanwa ni umwete twabishoyemo. Turikesha muri rumvikanye. Nta urushundi bavye akecho, nta muntu ushundi gusenga. Zavuze ngo Eliya yari umuntu umeze kandi nta urushundi gusenga ico turushanwa ni umwete umuntu yabishoyemo. Hari arabishoye umwete mukeya basabura Imana bukeya, ababishoye umwete mwinshi basabura Imana cyane. Basi bora honiza. Amen. Usugira ngo uzozinduka mu gitondo ku musozi hariya kuvuga hariya umusozi wa Gidurari. Uzinduke mu gitondo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, nimugoroba ugoroberezayo ukomeze ube gutyo. Imana izo gukoresha ibikomeye, abantu batangira bavuga ngo uyu ni wa wundi twari tuzi. Kubereke kubera umwete. Yesu kititegerezo cyacu cyiza ngo yirirwaga iteka ryose abwiriza ko turaganisha gusenga, ngo yirirwaga iteka ryose abwiriza mu bantu, nimugoroba wakaza ku musozi karara gusenga, ngo yagaza twarwa n'ibintu bibiri. Yesu mwishoro ku musozi n'ibintu bibiri. Ijambo rya mbere ngo yabaga agenda kuviva, yabaga ngo ajangwe no gutanga raporo y'umunsi wose yakoze. Icya kabiri ngo yabaga agiye gusaba imbaraga azakoresha bukeye. N'ahandi wari igitangaza kweli uzuzi kura hehe. Yesu umwana w'Imana yazaga zikoresha umunsi akarekura kurikiyeho, wari igitangaza. Umuntu akamara yinga ntaza yiherera, ntaza senga yo kuryama, ahora ndakora yo kuryama,
akaba nka wa mudamu ngo nigeze nsa numva baza bavuga ngo wigeze gusenga umugabo aramubwira ati dusenge turyame, bwari bwije nijoro. Umugore ngo yararushe cyane ngo arasenga, ariko asenga yayandi yo guhunyiza ya masengesho yizo kurya by'abadayimoni. aho Ibyo kurya byiki azaje yayindi no gusenga kwita umutwe w'ikirya. Hariya uko satani aje kuza ya diploins atatu, hari mu kirere, hari kwisi, hari aho mu kuzimu. Abo kwisi bashinzwe kuturwanya kutwosha, abi kuzimu nibo bakomanda babo. Abo mu kirere bashinzwe kwimira amasengesho. Niba hari uvuga ngo umwami w'Iperesi yaranyimira ya masengesho yo guhunyiza n'ibyo kurya by'abadayimoni. Mukecuru ngo arasenga ngo senga umubyeyi yari umumama yake mutoya, ngo arasenga ahusha aravuga ngo mana uduha inyama. Umugabo atesha inyana yaje zopfusha atesha inyana yanje inka yanje zopfusha azobona. Urasenga gusenga turyame, urasenga Imana iguha inyama. Basi nuko niko bimeze. Bana basenga bahusha agasenga Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. amen Atukuzwe Mungu wa amen baba nagana umuhungu Imana yaramutahura ibinyira yagiye mu ijuru, yagaza neza cyane. Iyo aje gusenga mu gicuku yagaza byuka twabanye Buvira kuri Mobutu, yagaza byuka nijoro yamara kuzuka aje kuri robine hanze akamena amazi mu mutwe, yamara kamara neza amara kicara ngo ndiyo senga Imana hahunyiza sake kazuka kaje kuri robine akashira umutwe kuri robine, amazi umutwe akabona kumeneka umutwe bitose bigashiroro igashira akihungura akambara neza akicara agasenga bugaca. Ivuga umukozi w'Imana arawe arahari, ariko nuba arakoze kandi Imana yamukoresha bikomeye cyane. Kwabanye yaravuye muri ESP Bukavu, yigaga ico gihari umunyeshuri muri ESP mu Etiti. Yanditse igitabo twarabanaga mu nzu Buvira kuva 92 na 2 na 3 na 4 Rwanda rufasha. Iwe yagaza yandika memoire yagaza saa 8 akicara akazinga igitabo agafukama agasenga muri yo nzu nari yimbamwe. Nuwo nguwo nabonye abagabo bakomeye cyane, namuze Kamburishi yagaza senga agasenga mukicara mukavuga ngo mureka muje kuryama, wagategura katera sengesho wasenge ngo rebe ko aje kuryama, agatera sengesho ugaca mu gitondo. Ayo namakuru tabwiwe n'abana nahagaze kuko ni marme wa mama twarabanaga mu nzu Buvira. Agatera sengesho ngo kuye mbwiye kuryama, Kamburishi agatera sengesho saa 4 ugaca mu gitondo museko gatambika mu gitondo. Umara ngo hano sengesho kuza uzo umunebwe satani akugaragura aza gukubitinya akushaka kubera ufura abanyanze gege hamwete tugiye gusenga kandi gusenga. Haleluya. amen Bwana sifiwe. Atukuzwe. Amen. Hayi biduwa Bwana waje. Amen. Gusenga bagukomeje nasanze harimo kunesha umukristo urugendo rwe sinzatinya mfite uko gusenga. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Tosala. Gusenga rero niki ndatanga gusenga ndavuga ngo amagambo gusana ane gusa nimara bone kuvuga undi. Gusenga niki? Ijambo rya mbere gusenga biravuga ngo nukuganira n'Imana, nko kumwana aganira n'umubyeyi we. Abenshi anga bafite abana siko bimeze, naje ndabafite. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ejo bundi sinamushinga umwe ndamushingisha undi naravuze yaza avuga iki ngiki faranga se ngatanga titaye ku ngumutanga yavuga iki ngiki gatanga ngore baramwatse no wewe uraguze umwana wanje muri kaneze jewe nakuze ndifubzi we mshingi afite ababyeyi mama na papa reka muheza amafaranga yavuga kayamuha kubera iki n'umwana wanje nta maraso yaje ntacyo no mwima. Biravuga ngo gusenga ngo niki kuganira n'Imana nk'uko umwana aganira n'umubyeyi. Bana babana biki gihe bizana magamaga, hari abana bamwe bataraho ngaho nta navuze, ariko reka babwire hari umuhanga w'umupsikologe w'umudokiteri yavuze inzira z'imigisha zivamo, inzira zine imigisha izivamo. Niba ushaka imigisha nizo nzira zivamo zitanu, ni zine gusa. Inzira ya mbere n'ababyeyi bakuzana mama na papa wawe, maze kusoma aya magambo ubu nyine iyo nkuze nkuye na mama n'ejo bundi naje kugenda agiye muri Amerika narambwe ngo mama niko ushaka nkubwire naza shaka gusabwira ijambo nagaze niyaraje mama kira hangaha maze gusoma amagambo kagira ngakora kinda usa numve ko avuga ngo umwana wanje Imana igugusha. N'ejo bundi cyo gusezerana agiye kuja muri Amerika ngarukanga narambwe ati mama ko tugiye gutandukana twese ko tsongora kubonana niki no kweza cyiza atungura igitenge nguri igitenge tushaka namange nashaka gani
gana kandi amafaranga nafite ndashaka gana y'ibihumbi mu Rwanda 50 umare kuyigura ndayimuheza avuga ngo mwana wanje Imana ugufashe ndaleze wowe umukirisa babse ikibazo kinini cyane ikibazo kinini cyane kweli ikibazo kinini cyane inzira ya mwizo za mbere inzira ya mbere ni gushaka umugisha hayi ni mama na papa yashatse kuvuka murongo inzira ya kabiri ni Imana haleluya kwe senge kuja muri seminari kandi etola bwana sizo sana molekos nizo nzira baba na bose mu kugenda babyeyi bavuga ndi bumva Imana ibababarira ibakirizuza n'ubu ejo bundi narabivuze namwe ngo mama nakoze ubukwe none nakubikeka none uzogera gute ngo ndabona ngo ari ku mwana wanjye umva umugisha naza numva paye muteke so kuvuye muri mama Imana igumugisha no ubura gute mama wumwifuza no kuganira n'Imana no kumubyeyi aganira n'umwana tukazuje imbere y'Imana ikintu gikomeye ikintu gigaye uzuje imbere y'Imana nk'umubyeyi ni umubyeyi haleluya onasifiwe ayuse ayuma arabango mbese itarimanye umwana wayikunda Yesu Kristo wikamutanga ku bwato wizaburite kumuduhanana n'ibindi byose ni data umubyeyi amen Bwana sifiwe amen Bwana sifiwe amen Bwana sifiwe amen nongeye gusobanukira ijambo kandi eto melove umubyeyi data umubyeyi usenga uzuje imbere y'Imana uke kwisenga hari abantu bamwe Imana yabo ni inyungu bayiteze gusa ibaheze visa niho bahuri ibaheze amafaranga niho bahuri ni Imana yabo ni inyungu si umubyeyi ariko neza kubitahura neza no kubishikira neza kugira ngo kumve neza wisiramwe nawe nuko uzoza gusenga Imana ukayisenga nk'umubyeyi atari inyungu yo kwishaka gusa haleluya amen oh sasa sinzi kugora wandi mujera umunezero komeza gutyo haleluya amen yashatse ko winezeza musisi bitavuba akugira umunyabyaha nawe urabwererawe haleluya ahemediwe Yesu senga kuganira n'Imana kuko umwanditsi Maraki yaravuze kuri 3:16 aravuga ngo ubwo abubaha Uwiteka baganiraga ngo Uwiteka azateka ugutwi ngo agategeka ko igitabo cy'urwibutso kiza ikavuga ngo runaka atangiye kuvuga nimuzane igitabo mwandike ibyahawe karavuga avuze gute papa Maraki 3:16 tosoma asomero ngabona nazi Maraki 3:16 umva ukuntu avuga muri kambo asomero pasa muri kasime atukuzwe gusenga zagukomeje nasanze arimo kunesha wahabonye asome pasta yes usumwe izina rya Yesu yego maze abubahaga Uwiteka baraganiraga Uwiteka agatega amatwi akumva nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso kugira ngo atakibagirwa babubahaga Uwiteka bakita ku izina rye amen yiwe ndaje bundi yasa nk'uwanyambuye ariko sinomuvuga ko muramumenye abandi batuye none ngo mara kumubwira kandi amafaranga atari makuru ati none murambwira ngo muhamagara umuryango mubwire niba baratuze ngo mare mukangenda pamika ngo mpamagara muramwe ngo se mundi bibagiye ko urumukisi bizima ntuze kuko batababarira ndabizi sawa kandi ndafashe amafaranga nanje ndanyakeneye none ngo mubabarire sindamubabarira ariko bivuge nzavuga kuri kamera kora gonzo kubikora se oya tazo nzavugira kuri kamera ngo nikubikora navuze ngo nintaha ndafata microphone telefone kugira ngo ujyate n'ibya ndakubabarira gene tukase kwikanga tukase ugende unyane uzumpamagara tubona tuvugane ndakubabarira ko ndumukristo ni mutababari zasongisha tuzababara bose tuganira n'abapagani je kumere umuntu kandi umukristo tahagaruka tuti kube n'umukristo
ngomba kumubona icyo nzi cyo nuko Imana itazomera kuko ndengane iri kuja abandi mibale nzambe la songila uko abo babuwiteka baganiraga ng'Imana yagize ati gutwi kumva ngigateka ko bazana igitabo cy'urwibutso kugira ngo bandike tubikizagirane ibyo abo babuwiteka bagize gute bavu uzuje imbere y'Imana ugiye kuganira na so umuntu wibwira ngo papa wibwira nicyo gituma umwuka aratakisha akavuga ngo aba ni abada umwuka nawe ngadufasha kudusengera mu ntegenke zacu umwuka tunihira iminiko itagira itavugwa akavuga ngo data we yaragiye kuvuga gutya ariko yahenge nuko yaragiye kuvuga Mana we melo Mana burabona Isaka nyako kabiri zuma la soki usenga ngo nugusabana n'Imana usabana kugira ngo amagambo abiri usabana ngo kugira ngo amagambo haleluya amen ariko muri aya magambo abiri ndayavugamwo agira intambwe zigera nk'amagambo abizi igifaransa abizi gusabuza mu mbabarenza akoresha ururimi rw'igifaransa ko rwarambasa narwizemwo rwigishamwe imyaka 26 n'umuprofeseri warambasa urumva bazavuga ngo icyo bita ngo ni iyo bita ngo ni communion la communion la fraternité ibanga amagambo atatu ibanga icyo bita ngo ni amour ikaba icyo bita ngo ni amitié na intimité ayo magambo ko atatu arasa ariko agasumbana amour ni urukundo amitié ni ubushuti intimité ni ubushuti magara haleluya gusenga ni ugutera intambwe yo gukunda Imana ikayirenga ukagera ubwo ubishuti n'Imana ukayirenga ukagera ubwo uba inshuti magara tuzaba inshuti magara n'Imana kugira amafaranga menshi tuzogira ubushuti n'Imana ngubwo nguri muremure mwiza tibishoboka tibizokunda tuzogira ubushuti n'Imana gufite amamodoka gufite amazu ngiki kintu kizagitera ubushuti n'Imana n'ugusenga iyo wasenze gusenga n'ugusabana n'Imana kandi gusabana n'Imana n'ukuyikunda ukarenga kuyikunda ukaba inshuti nayo ukarenga kuba inshuti nayo ukagera ubwo uba inshuti magara n'Imana kandi biri kavuga ngo ntacyo nsokora takibwiye abagaragu bawe nareba iyo ntuye twasi msubize sana nanjye nzasenga amakesi menshi ariko nzareba umuntu utazusenga amureba kumva ateye impumbi gusenga nibwo buzima ni ubuzima haleluya amen nugusabana n'Imana kandi agusabana ejo umuntu yarambwiye hari umuntu aragiye gusengera yarafite ikibazo arambwira ukunda afite ibibazo arambwira ati kandi nikaho abantu batahabanyegera ndambwira ngo wowe urashateze ku bantu ndambwira ngo abandi bose babandi uzohita inshuti nagashesho si inshuti murasheshe yero unaka muzosheshe inshuti nyanshuti nziza ni Yesu nugera mu bibazo ntizoguta inshuti zisi zazibonye ukenya nimuzamubibona vuze inshuti zisi iyo iri mu bibazo zaziguhunga usigara usibandi baguhamagara ariko Yesu akumana nawe Yesu niwe nshuti nyanshuti abandi nagashesho ubwe ndagutangarije umugoroba babaza kwita ngo ni inshuti murasheshe inshuti nyanshuti ni Yesu amen Bwana asifiwe amen haleluya amen Bwana asifiwe amen atukuzwe Mungu amina amen murasheshe inshuti ni Yesu dore ikintu kizacu kugobshuti na amasengesho amen no gusenga ugora nani mu gitondo ugora nani mu nijoro ugora nani mu gitondo sasa tukajana nayo mu modoka abandi sage moto tihayigenda udume gahumye umutima data we ni hano alukiza ni Yesu Masiya na unila mutima gwani magala kitali kindu gagazikwa no kuola data ubu yabike siribo muhima magaziwe na shetani anongoneza sasa roni wangu karibu naye na tutulewe ananitia nguvu faraja zangu daima nitaka Yesu Simeni Yesu mwokozi
wacu ninamufumba naona ni Yesu na siku hiyo Sundari Singa yari umuhinzi yishwe n'imbeho yo muri Malaya, yishwe n'imbeho muri Malaya. Umunsi umwe aje gusenga muri Malaya ngo Imana imwambika ubwiza amanutse ageze mu nzu ngo aje kureba pasiteri wari wamubatije ashise ngo arakomanga ku gipangu, akomaze ku gipangu ngo umukobwa w'umukozi ngo aje kumukingurira arebe mu idirisha kakuma baza basunika gutyo utarareba ngo arebe abona umuntu ngo murebe abona ishusho afite ngo ndiyo yihanganira. Aragaruka arambwira ati ishusho mbonye afite umuntu sinoshoboka. Araza ngo ashikana murebe ngo murebye abona ko ari Sidasinga ngo arakingura pasiteri ngo aramuhobera cyane aravuga ati sonasi none ko maso wawe hayawe baragirana zageze gute. Araba ngo muzeyi we ngo nari maze iminsi myinshi ndi muri Malaya ndi kumwe n'Imana. Ari muri Malaya umugabo yishwe n'imbeho imbeho yo muri Malaya tubagwa ibihaha byiwe ariko dogiteri aremze cyane kuko Imana amukoresha ibintu bitatu. Muzi ngo bigeze kumuvuna amaboko mu Buhinde biremeraga Imana bamuvuna amaboko bamuvuna n'amaguru bamutoma umwobo wa cobra ngo cobra imurye namaragwayo agezeyo ngo cobra nayo iratinya imwizingaho iragusira muhobera gusa iramufumbata gusa. Mu gitondo ngo mugacagurikana ngo ubona ko marayika yasarambwe ngo Sundari Singa mveze ukuboko kwawe amweze ukuboko kwiwe n'ukundi no kuguru. Sundari Singa amaboko araboka n'amaguru araboka. Mu gitondo umuhana ngo bice kare aramanuka umuhana abari baraye bamutaye mu mwobo wabona Sundari Singa karatembera. Haleluya. Amen. Ariko aremze cyane Dr. Ramza ngo Sundari Singa niki cyakugize gutya niki cyatumye ibihaha byawe bishira. Arambwira ngo ibihaha byanje byamazwe Dr. ngo nimbeho yo muri Malaya ngo nibone inkingi Imana nkayibwira ngo Mana we icomba ukangarurira umuhindo umwe akamenya Yesu. Abo ni Imana bagabo Imana we bagabo Imana. Ijuru ndaki byara Bamwe za Zakarias yarapfuye agiye gupfa yakoze ifete y'umwana w'imyaka 14 w'umukobwa. Umwana w'imyaka 14 w'umukobwa wiwe ngo yari yarakoze amafungo y'imisi 40 yarayarangije. Ngo Zakarias ngo arishima cyane aravuga ngo nubwo pfuye sizintwa. Cyo usize umwana w'imyaka 14 urangiza amafungo y'imisi 40 sizintwa. Abawe nawe ni kuzosiga nawe kozome. Amen. Amen. Atukuze Mungu amen. Amen. Gusenga ngo nugusabana n'Imana nugukunda Imana ukarega kuyikunda ukaba inshuti nayo ukarega kuba inshuti ukageza ubwo inshuti magara. Haleluya. Amen. Atabuzaza mukorera bacogora Fitiye basi moyo musaza nirangiza amagara sezeshuru baza amarara amazina yose ugitawo subigo ngo agabwo arakena cyane ngo maze gukena ngo aje gukaba umuntu idolari 10 arazimukaba ngo mare kumuzimukaba ngo bukeye kugishura birananirana wa mugabo ngo aramwishuza mweze marandevu birananirana ukeye umunsi ngo yamaza muza aravuga ati ndaje simva muno utambaye ifaranga John Lise ngo aragenda uwo mugabo yazanditse mu gitabo ciwe ngo aragenda arafuka mu gitanda bw'Imana ngo Mana waje kunyishuza none nabuze icyo rishuza none ga ni wewe boss waje amafaranga watangire gusenga ngo yumva ibintu byamutibuka mutibuka wahumure asanga n'inote z'idolari zaje mutibuka
warazitoragura abo akiza amadolari asigarana niyo kumutunga. Araza heza wa wundi wari waje kumwishuza arambwira ngo ngaye amafaranga yawe. Muri ico gitabo ashiramo titre yise ngo ni miracle de $14. Gitangaza cy'amadolari 18. Kweli. Miracle de $14. Imana ntakinaniwe. Ngo yamakuru tazi. Imana ntakinaniwe. Umva kubwira yandi utarusi. Iyo yanza iyo yategereje gusubiza babwire n'ukuri kw'Imana kandi vuge n'umugore zabibwira. Sizashaka ko Imana ifuba. Insubije vuba inkayi yayi nkenge. Ivuga ngo zosubirayo. Gituma uvuga bamwe zamvuga ngo n'ukuri kw'Imana yaje. Ngo nite ngo zakoza gusa. Izigukenda ikabona kuzosubirayo. Ikayiguhenda henda siko tungutwa. Zigukenda. Kaguheza tunyunyuza. Tunyunyuza tuguhenda henda. Ariko Imana ni Imana izisubiza wacu. Kabanzi gatinda. Niyo. Iyo asubije yatinze. Nzani numva nezera. Nakuru kw'Imana. Sizashaka kandi kunimbe simbaza biratanga n'umugore zabibwira. N'ubunyire dufite kibazo gusenga pasengera mu rugo. Kelo kita. Gusenga cyane ngo nibi. Nunde zala bima la zombela. Simbuva kuko nababati. Maluba ya zombela kasi medo velati. Nija kubikora. Uzovuga ngo Mana haraho. Nose womenye ko Imana koze bitangaza gute ugize muri TikTok. Mana mpeza visi kamisi. Mana mpeza abandi kamisi. Mana kiragukenga kirabona ko uzosubira. Zo udakomeye. Zibuke. Okay. Mana sije. Muswana none. Kweli. Muswana none di makari, naje di makari cha. Ntabwo na gatatu kushisa. Di makari cha. Yana kurukema. Pik. Eto sala bima la varka shmedo. Amen. Atukuza. Amen. Gusenga n'ugusabana n'Imana. Nukuba kubushuti n'Imana. Matera. Nukuba inshuti n'Imana. Nima. Haleluya. Elome la zombela. Eto sala. N'Imana. Kandi kubushuti n'Imana biraruta ko yumva visa. Aho kumva visa y'ibishuti yanje. Yoyireka. Yana kuko Imana bivuga imbere y'Imana. Aho kumva visa takiri hoje gushikira n'Imana gushikiriya uzoyivuga izoreka. Mwizina rya Yesu. Sindabivuga mbiti. Ndavuga mbihagaze. Mwizina rya Yesu. Nariko ni mishiti nayo yayinde bari sawa itayigeza kabisa. Umeni ibere gusa. Kweli ndani ya Yesu munaraha ya jana. Isiyo na mtu. Kweli ndani. Hello kita. Kweli ndani ya Yesu munara uzura harukuvufuta amahoro. Abapagani bagira umutekano ntibagira amahoro. Bagira umutekano. Bagira umutekano ntibagira amahoro. Abapagani amahoro. Ntibagira amahoro bagira umutekano. Umutekano kuri cyane dufite umutekano muri Kenya. Tuzatujya amaduha tukikanga imbunda. Ariko ufite umutekano. Ariko amahoro azatangwa na Yesu. Amahoro azatangwa nande? Na Yesu. Waba wariye ukumva ni sawa. Utariye ni sawa. Babwire kantu nagusenga 90 cyangwa 92 cyangwa na rimwe. Nigeze ko mu bukene bwinshi cyane. Ugeze igihe nabuze imyambaro. Nagira agapataro kamwe. Nako nageze gasenganaga n'iyinga. Noneho bukeye bagira iyindi plante rimwe yari yacitse ku mavi iyindi yari yaracitse inyuma. Noneho iyo kugira ngo umugore aje kumesa ya yindi nagaze mfata ya yindi citse inyuma imbere. Icitse ku mavi kayishira imbere. Icitse inyuma kayishira akabari shirimo. None igafuka amavi gani gacwezo. None umunsi umwe twari dufite ameza kandi nakundaga niheri n'ubu ndayikunda. Nakundaga niheri cyane. Nakunda n'ipende. Twari dufite umupasiteri wacu witwa ni Muzuzi yarapfuye mukozi w'Imana. Muzuzi. Noneho twari dufite ameza kandi nakundaga niheri cyane. Bari babizi. Mwarimu barambwira muhira ati noneho utinde ureke kuja gusenga dore kuntu umeze. Ndaje kandi ndazumva nyine reka ntinde nyine ntaje gukoza abantu soni. Ndicara. Kandi nanicara kugira ngo nsange barinze niheri bamaze kwiyegereza abashitsi. Kuko naza bana niba batera niheri ndimo sindeka kuzipenda. Ibikunda. Noneho rero naje ndumva ndicara maze mbareke cyage nyine uzazashize ndagenda. Ngo mwishe gucya sanga ko barima inatosangana n'amacina manga barayirangije. Ngo nije gucya nicaye maze gusenga. Mwarimu yamvuga ngo bizimana ngo natambuke imbere ngo duterere niheri. Eko yo mana. Kungu kuzirigenda gute. Ariko ngena afite discipline ndavuga ngo ndifata discipline kugira ngo abantu b'abandi batagira gute batarakana. Ndite ndatera turaririmba ngo tugere gitero cya gatatu ngo tugere gitero cya kabiri tufungana maana rohoni tuwote wamone ngo tugeze ngo dumengo hita tuvuta furaha hita tuvuta ngo tuje kugera ngo muri milele sinamenye kuntu zaka abantu nyine baraseka batabataye warasasa umunsi nja mu butayu mara misi ndavuga ngo mana sezeri uyu munsi kwambara ubusa uzogeza iteka ryose kuva muri 92 Imana yaranyemere kuko tazongera kwambara ubusa
izitureka tugasaba bakaduseka cyane bakaduseka bakadusuzuga izitureka na rimwe uzotureka dutinda hano njyewe ndi mu bantu bazotinda muri kino gihugu kakikamwe simpange ndavuga ndacyatinze muri kino gihugu ndatinze ariko icyo nzi data azonsubiza kandi nasubiza umunsi azosubiza uzonezerwa nk'ugeze muri Kenya nimugoroba mu gitondo kabiri gusa icyo kinte gusa kumena na data umwana na data gusa hira omila songela so tromela severa numvise mugenzi wanje ashima avuga ibihe anila nafite icyo cyifuzo oya sataramasa ukipara kazi yawe sinakurekura erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha imana y'umuribiye erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha imana y'umuribiye erega sinakurekura Bwana asifiwe. Tukuzwe wewe. Ahimidiwe Bwana wa majeshi. Gusenga ni ijambo rizadutera kuba ku nshuti magara nima. Kandi umuryango wawe ukeneye nshuti nima. Ukeneye nshuti magara nima. Urabukeneye. Iwanyu nani hakeneye nshuti magara nima. Kandi nta kindi kisakikubaka. Uretse gusenga. Kweli we mana yacu ngwini unyene kamera ngo mana we ngwinuze mana yacu ngwinuze umugore wanjye ngwino mana yacu niba gutinda no kugatebuka ntacyo bibwiye sinda tebuka ntacyo katola ikiri muzo wanjye ngo mana we ngwinube mu wanjye ngwinube mu bana banje langre de varkashme tikala bima la songa aule mwangu yatapita ima Yesu tumaini langu heri kuwa na Yesu kuliko vyote imala omela sage medova isile kaula ngata la sokila Hapo wabihe bibe muvyo. Bebziza mbozo. Haleluya. Amen. Haleluya. Oh. Sawa kabisa. Sasa ndanezerewe mukunezerwa none ngasabwa bayisabizeze kandi mfite ubwe. Haleluya. Ariko furaha ya ulimwengu. Namusoma amagambo y'imperuka. Tuzabo. Takasoma amagambo y'imperuka. Imperuka kusoma gatabo k'Imana y'imperuka. Narasomye ndayasoma zayishuwe. Twarimaze kuciga ico gitabo. Utumere kuciga nza mu mateka y'imperuka. Noneho. Amen. Atugaruke. Kavuga ya mahame aja gutinda. Masayakisi. Atukuze mu milele. Naribuza ngo turavuga amahejuru y'amahame 7 aza tumisegesho mutugira akamaro. Ihame rya mbere nukuja imbere y'Imana ufite umutima utagucira urubanza. Amen. Kumvikanye. Isengesho ry'umutugira ngo rigira akamaro.
ihame rya mbere ni uko usenga agomba kuja imbere y'Imana umutima we utagisha umushinga. Tuzi urya ruswa, mwabanye nawe wandika za message ukazisiba, mwabanye nawe uvugana kuri telefone, mwabanye nawe umutima uwayuwesha, mwabanye fraud wakoze yose umutima. Ariko ngi kugira ngo isengesho ry'umuntu gira akamaro ni uko aje imbere y'Imana afite umutima utamurega. Sinsoma ku mwanya wagiye barabandika muje kubisoma. Haleluya, amen. Mu Baheburayo igice cya 10 murongo 22, Abaheburayo igice cya 10 murongo 22, Zaburi ya 66 umurongo 18. Abaza abantu bagiye kwandika sibyo? Abaheburayo 10 n'umurongo 22, Zaburi ya 66 n'umurongo 18. Abashaka gusoma iryo jambo kugira ngo niba ushaka isengesho ryawe rigira akamaro mu wawe, ntukemere kuja imbere y'Imana umutima wawe ushije. Amen, amen. Haleluya, amen. Ntukemere kuja imbere y'Imana umutima wawe kugira ngo kuragira gutya ariko namahimba mahimba. Haleluya, Amen. So buha utakaza umwanya w'ubusa ariko uzuja imbere y'Imana ufite umutima utagucira urubanza, wabanje kwihana ukureko inzitizi zose. Kwa umwanditsi wanditse hejuru y'inzitizi 13 zituma amasengesho mutatumvira. Inzitizi ya mbere ni icyaha, umutima wuzuye icyaha. Inzitizi ya kabiri ni kutababari, inzitizi ya gatatu ni kutizera, n'izindi 10 na zingahe zose ni 13. Tukaje imbere y'Imana ufite umutima ugucira urubanza. Niba hari uwo ihame rya kabiri, haleluya, amen, ngo nukuja imbere y'Imana ufite umutima wuzuye imbabazi. Mutungize gute? Wuzuye imbabazi. Kuko kuna babwiye, haleluya, babwiye amafaranga bwawe, amafaranga ni menshi cyane, menshi cyane. Ariko umutima wambwe ngo umuhamagare, nintahana muhamagara mubwire ngo n'ubakunda kubabara. Avuga ngo umutima wanje mugabo umwe ngo yigeze kubwira umugore ambwe ati genda cyo gutongana inka zonyi wewe nutorihisha tuyotongana. Arambwira umugore ngo sinogira kuko umurima wabaye kibubu, ngo nimarangire n'umutima wanje kibubu. Umurima ugumu kubikibuba ariko umutima wanje kubikibuba. Amen, haleluya. Kubabari ugize iminsi baratandukanye nawe mwakundana, timukivugana ntimugenderana, ufite abantu bamwe wanditse mu mutima ngo ndi wabugihura nawe babari, ngo ndi wamara ukaza niyinga kuri ayo masengesho ntiyo kwumvikana. Niba ushaka ko isengesho ryawe uzogira akamaro ugasengera cyakindi uhabwa Imana ikacumva, uzoje imbere y'Imana ufite umutima ngawe. Tundi Mahati Gandhi waharaniye ubwigenge bw'ubuhinde yavuze amagambo meza zankunda. Hari amagambo 12 agiye gupfa yavuze meza, ariko nkunda mwangahe. Jambo rya mbere yaravuze ngo bwana seviwe sana ngo uzukorera isi hurayo uri buve bwejo, ngo numara uzokorera ijuru kuzarwa mu iteka. Iyo rya mbere yaranije cyane, uzukorera isi huraye uri buve mu. Nzabwira abantu gutura amakuru, uri amakuru nta urutundi babandi bose basabirwa bizamura ngo bagize gute habe niyo uzoza urya inyama ukarya blebo ukarya imigati, twese turi amakuru, twese nirangata, twese nirangata. Abantu barazamutse ngo bari ngo bafite PhD, ngo afite ngo amadolari moda minus wa. Avuga ijambo rya kabiri yanesheje, aravuga ngo imbabazi ngo n'umwihariko w'abanyembaraga wo kuko umunyantege nk'indi wabari. Imbabazi n'umwihariko w'abanyembaraga, umunyantege nkeyo tiyobari. Ihame rya gatatu zotumugira sengesho rya kamaro rya kabiri nako narivuze ngo niki no gusenga. Ahanga basome Mariko 11 n'umurongo 25 ugeze ku 26. Mwazumvise Mariko 11 umurongo wa 20 ugeze ku 26. Niho hari ijambo rivuga ngo utababarira nawe ntuzogera gute zoba. Ihame rya gatatu, haleluya, nukugenda imbere y'Imana ufite impamvu runaka izwi. Kama ni gari sema ni gari. Abantu baza gusenga kama kurungira akasengera mu minembwe, akasengera intambara, akasengera ikugege gusengeraga yage gusengera visi. Kugira karakora ikarakurubira akazaja kurubire, Mana urebe mu minembwe, Mana urebe abarwayi muhana. Genda imbere y'Imana yibwire ngo Mana naje ngaha nzomara iminsi 2 naje gusaba visi. Amen, haleluya. Naje gusaba iki?
mana ndarwaye ushize hari umuntu warwaye mu rwamuryango wanje ntawe mvuga asimuvuga ngo amara kurwara dogiteri w'inshuti yanje mbwira umuntu dogiteri w'inshuti yanje ukora bukenyeta namubwira ngo amara kumbwira nganira namwe ati bishoboke kuko probability 70% ni cancer namagenda hantu uzaje kwiharana n'Imana mushike ndapfukama Imana ngo mana icanzanye hano catumye nsangaha umusono naje kugira ngo ntabwo nshaka umuntu wanje runaka azurwara cancer bisho gukorera kandi nuzukora mana ngirire neza nirwa hantu ndahirirwa nta kintu cyifuzo nasengeye umunsi nasengeye gusa icyo kintu utasenga kugeza nimugoroba tashi iminsi 3 nirashira ingarashira rushira hahandi amakira no muri muzi wema haleluya tukazo gukurungira uzo gukurungira iki uzujuka imbere y'Imana ufite motif mana naje kubwira ngo ukize mana naje gusenga umpa imbaraga z'umwuka harakuja gukuru n'umuntu ari namwe batazi gutanga ibyifuzo mwe bati muzamusengera pase twamuze amaze ngo rusengere ngo ndabona ngo iwacu ngureka urungira ukabura icyo usengera ukabura n'icyo ureka gutanerwa bavuga tugapfa gusenga gusa nora agatekereza kuko ufite umwanya Imana izishura ngo musenge ngo namara gusha wereka ufite umwanya wo gusenga ngo kugura ibintu zangwereka tawo gufata kugira amakuru yose izamisha abantu bishoboka nzogukubitiramwo ariko sinzogutwara umutwaro n'uwawe muzigo wako tuko mwenyewe ngo fasta we ngukuzusenga uzunyibuka kwibuka ngo bifite umwanya wo kuvuga ngo utekereza ko udakwiye uzaje zogusendera bwa muntu bikunda nibidakunda haya uyiri wirwana Imana ni yacu twese yarantunguye Yesu yaragutunguye naje yaratunguye kubera ikwirwa niko neza ndigana ngo gendeje kwirwana ngo nasengera runa Yesu sinzi burya Yesu kubishaka ni umuntu ampamagaye dafite umwanya ngo tamwanya afite kandi nyine tamwanya afite zamuhakana ngo yatamwanya habe n'umunsi none mwavuze unumve neza uneka kunumva nabi singusengera tamwanya afite figure za urunga harahari kidura harahari masayina harahari kiyambo harahari none sala takuroboye namara ko imezo kwaga tukiga mu gifaransa ngo numpeza urudagara ndarya shirinza ariko nzongera nsonza ariko nunigisha kuro hari umuntu ntazanirengagiza mu buzima bwanje iyo ambwiye ngo mfasha unigishe gusenga n'ukwimana uwonza muhiza umwanya wose iyo ambwiye ngo nyigisha gusenga uwo nzamuhiza umwanya ariko umuntu kumbwira ngo bukeye bwije mumva musenga azagera igihe nabura ukuntu nkamukamukana ngo no siwe Zenar dirase oya uzumva ariko nukunda gufasha ike gusenga navuze ntangira ngo Imana ntawe itazayumva Imana ni yacu twese sikomeza yego cyo turushanwe n'umwete gize gute mwete ugusenga je umwete uzabe kumata zo gusubiza cyakora duhura mu cya tusabira n'ibize pe kandi azabasenga haleluya hari umutaje ubundi yaraje ninga twaratamye yari yarwaye arenze cyane ahambira ngo ndapfu yaje kusasanga asa turese tumusengera bishe tumusengera Imana izo gahunda twamutwe dusha nemje gushaka amazi umuhanda ragenda shaka amazi kora gutyo arakora gutyo tahi wakise nakize kuma numva mvuye genda ku bitaro cyane cyo kujyama muhira ryama ngitaka ejo bundi yaraje ngo amare aranyandikira ngo oya amazi yamitangariza bitanziza aho ngo naraso tubyo ngitsoka kalisi ngo namanki none samuhorana mana sifiwe sana haleluya kwe amen elokit afani ngibene watu ndabakunda meloveza ndabene watu langu langanda atuza bashishikariza iga gusenga nawe Imana ni ya iga gusenga kuko ni ngusengera cyangwa ndakagusengera cyangwa katagusengera aza gusengera umunsi umwe 2 3 kwibagirwa ariko we nuhora imbere y'Imana uzibagira ikibazo cyawe cyane uzabasengesho ejo bundi nani Desire yarigishije naje rigeze kuva amagambo aravuga ngo umuntu yasenze isengesho ndigeze akarisenga neza ngo rigira agaciro imyaka 300 batagihari uranga amasengesho zo gusengera azogenda ku bana bawe ariko iyo mbasenga Jackson azoyunguka ara Florence yunguka na Bella yunguke ayuna bari abunguke bari abantu bazoyunguka n'ubundi bazabayunguka amen haleluya bazabagira gute bazoyunguka kuza basenga sabasengera nejo niyo basenga avuga amazina avuga ngo mana ndebera umwana wanje umukobwa
muri nisi ya none mana murinde umutangatange mufate umukomeze nkamusengera nkamurira umunsi wose none se uzobona umwanya wo gusengera abawe kwe sateka kubesha mwumve neza ariko ndabahenze umuti bavuga ndabahenze umuti bavuga soza uryame ku ngombwa ureke gusengera abana bawe b'abakobwa n'isi ya none hari urango uzoboke usenga abana bawe n'isi ya none iyi kasarani turimo uyu mwana ngo zandarangingi nkabura ngo mana ndebera runaka mufate munkomereze mfite runaka mufate mana munkomereze mana niwo munkomereze none kweli akora zababwira ngo ndambasengera ndangu muzosengera abandi tuzosengera abandi uko zababwira usenga muzosengera abandi nako naje ndabasenga yego muso none kaya magambo yakarishe ariko ndagira ngo mbagira abantu ko barategeye bashitse haleluya bashitse kuri ibyazo ku bandi kwirirwa wiyukanga ku bandi imana nawe ni yawe nawe yoza mu wawe haleluya ijambo ryiza umwami yesu yabwiye Zakayo wamuze Zakayo ngo amugezeho aravuga ngo Zakayo ururuka abandi aturaje mu nzu y'umunyabyaha iyo Zakayo wabwibye abantu wabamaze ubujura ruharwa arambwira ati Zakayo we sinitaye kuri aba ngabo ururuka nawe agakiza katashe mu wawe kuko nawe uri umwana wa Aburahamu nawe uri umwana wa Aburahamu nawe imana yo kumva ubuti nawe imana yo kumva icyo kibazo ufite uzogifukura ngo uzogifukamira mu gitondo ugifukamira saa sita ugifukamira nijoro umara yinga ufukamye kire gukemo kizokemo hano mutwa agahinda no mutwaro uzotwara imbere y'Imana tikangana nako no kugenderwa y'Imana ono kuri kwijambo ry'Imana uzumvire kuzumva no kuri kwijambo ry'Imana haleluya uzabameza kubisha ono kuri ndagusengera ngo zagusenga ngo zankwibuka ngo nukuri ngo zankwibuka abenshi 80% ni ikinyoma nugira ngo kwikize gusa mana we no kitele balias haleluya uzuje imbere y'Imana endoza ariko ufite ikibazo nyakwa ushaka kubwira Imana Imana ngo mana erikiwe tuzukuri eri kubazo tusa gira Imana uzugira Imana ugira Imana ngo mana tuwabona mole tuwabona tuwabona iki cyo shaka niki shaka haleluya biza kwenda kusenga shamwe ariko minto wampaye range wa ariko ndageze yarangire bikandagize mu cyangwa Imana amen biza gusenga n'umuhungu umwe n'umuziga batuye ahantu rugase utumara gusenga twari tugeze umunsi mu butayu tugiye gusengera icyifuzo runaka umugoro watumaze gukomeza namwe ngo mureke dusengera amadiveri amayitaje amadiveri dusengera amayitaje amadiveri sawa uwo muhungu yandusha kwizera n'umuntu wanyubase mu kwizera cyane aravuga ngo yagiye gusabira ngo arasabira intu bibiri umugore nta mukasa afite yo kwambara saka yose afite kwambara kandi azambara nimero 7 arasaba kandi ngo arashaka umugore Imana ngo imuheze saka yose ikirepe y'inimero 7 naza ni itari ikirepe y'inimero 7 tazoyifata cyakabiri mama ndaheruka ihuzo yo gusengana akeneye sepe keneye sepe y'umukara iri mu cyatsi kibisi n'umuhondo nitaza ariko cyose nzoyeme aho naza senga ndavuga ati iwacu ni kitanga iwacu yovunga Imana imuheze sepe izaza yose izari sepe yego yo mwamini yo nyine nimero 7 yo ariko sepe ndi yozo gusa aramwe ngo takwe tubwire nukuri ko Imana twaratashe ngo tuje gutaha kandi nkubwire kuri arahari n'ubu wabashaka zo muheze nimero abahamagara atuye ku Kibuye twaratashe ngo tumara imisi dusanga muramu yakoraga i Burundi yari umwarimu i Burundi yohereje sepe yindi nyine kandi ya matpress aravuga ngo sepe ni ya mukecuru nari inkweto ni ya mukandatinya muze mwise mukecuru aramuzi kima tanga wala kutubwira tatanga icyo gihe amen bana sifyo amen cyo ngo mara naje nari mfite ikibazo kibiri twageze dushaka kuri gatoke nari mfite ikibazo cy'umufurero nafashe nyumbati yashize kandi ngomba gusaka ngomara gushika umugabo data wacu aramwe mu Mana keneye imasa bibiri cyo kwishura ideni nico gusaka ngomara gushika ngo dushike data wacu arangara ngo kugabira inyana namwe ati Mana ntanyana wamba ntanyana yasabye ntanyana nasabye imasa no kubera ko ndatinya yari yaturemye kwizera kubera ko yarakoze biraba turema kwizera
cyo gituma kurerwa ari byiza kurerwa niki Ni byiza. ushaka uwo kwigiraho Yego. urabikeneye Kweli. haleluya kwizera kwaremese umutima wanje nakwigiye kuri datini ni wakundira ngo buce mwingariza gushira data wacu arari wacu ari umushitsi araba ngo naratekereje ngo mfite imasa bibiri icutse ngo aho kubaheza inyana gurika amaheza imasa bibiri icutse na mutima tini No. nuko ariko nasabisa tuje imbere y'Imana udaparapara nkubita iyi ngo mana abarwayi bo mu muhana utagize gute je imbere y'Imana ubwira ngo mana nkeneye visa mana nkeneye umwenda nkeneye iki Imana ishaka ngo tuje imbere yawe dufite precision ibindi byanyuma umuriro haleluya amen ibindi byose cyakimana kirangire ibindi zo bivuga undi munsi cyanyuma kizagufasha ikindi ni ugusenga ushaka kumenya ubushake bw'Imana ushaka kumenya iki mwanditsi w'umuhanga yaravuze ngo iteka umwanzi w'ubushake bw'Imana ngo ni ubushake bw'umuntu umwanzi w'ubushake bw'Imana ni ubushake bw'iki ariko uzoje imbere y'Imana ubwira ngo mana tibibuko nshaka ahubwo bibeko ushaka na Yesu yarabivuze yaravuze ngo data niba bishoboka ikomba kwindenge ariko ndibibuko nshaka bibuko Mana we. zugira Imana ngo mana mpereza visa ngende ariko mana uko nifuje bibuko ushaka niko imenya dukwiriye uza usenga iteka ryose umva gusenga ubushake bw'Imana bisobanuye iki gusenga ubushake bw'Imana biravuga ngo ni ugusenga utegereje igisubizo ariko icyo gisubizo ntaba ari wowe ugaragara Imana ikaba ari igaragara mubyo gusenga ubushake bw'Imana ni ugusenga utegereje igisubizo ariko cya gisubizo ntaba ari wowe ugaragara ahubwo hakagaragara iki Imana baba ngo mana numpeza visa mana uzampeza uri musanga ufiza guheza visa nushika se hari umukene uzahaga hari imfubyi hari Imana izagaragara hari iki usenga kumukira tugira umaro mwinshi uyasenganye umwe genda wiye gusenga ugende uzana amasengesho mu wawe uzana amasengesho mu mutima wawe ufata ibihe byo gusenga ureke ubunebwe ntacyo buzokumarira fata igihe baramaza mutima wawe reka kubabara amavi yawe reka kubabarira sagura usenge kuko gusenga ni ugusabana n'Imana gusenga kuzotara sizaza inyungu mu nyungu nyinshi zo gusenga Imana ngo iyo umuntu asenga Imana mu nyungu nyinshi haleluya ngo Imana izayubaka ngo azayubaka urwibutso amasengesho azayubaka urwibutso mu muryango wawe azubaka urusengero byo utatagira uzosenga rero nari umukobwa ntangirije ngaha wagiriwe neza yarambwiye haleluya amen simvuga se aracahari yagiye ahantu hanze ngo gushika hanze yataganga muzantuze ahura n'umugore w'umuntu arambwira ati mwana kure uvaye ndi umwana runaka ati utambesha ati runaka niki kigaragaza arambwira ati ngweze nimero ziba bavugana ati ndemeye umwana runaka ubu kugira yambwira ati ngwino upanze mu wanje upange urye unywe uzova mu ruge gushaka kubera kuko uri umwana w'umukozi w'Imana yapanze muri iyo nzu ararya amafaranga yiwe yageze yishura inzu yageze yohereza se na nyina kubera iki n'amasengesho papa wiwe amasengesho inyungu ya mbere zakora ngo azayubaka urwibutso rwiza mu muryango ijambo ry'Imana